Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kajingla jong kisamla pule banwan sekmat kajupan long ya kibor peniat school ban lumlang nak benta ban ya ai kublai kerpang halor kene kajing job. Na kajingla jong kisan ngut kikana school kan Nomiwell Memorial Secondary School Nongpo ban pas baha haki eksamen SSLC menta kasnem kalpan long ya kibor peniat school ban ya kemenlang bat kini kisan ngut kikana jong ke school. Nalor kajingla ban kenjo sya kiwei pat kikerdan pule kawai na pedeng kikana pule kabalatip kenteng kum kasil damon shooting kalayo ya ka distinction ha ki south league subject ki bakentup ya ka subject English khasi science bat ka health education bat ka basngo melung bantip sepang kene kena namar ka dige kena ka basa hajakari consuet ka government girls home kene ka samla pule kalayo hadu nyo popra poinsan po percentage la ruban kedo ba kene ke Nomiwell Memorial Secondary School kene ke school ke bala peniat bat lapet lakmi da ka dorbar raj nongpo bat ka jing kersan na ka senong nongpo ulengdo ajong raj nongpo uba Linus lengdo ubat kumu chairman jong school managing committee habakaran halor kene ke jing job jong school ulapan paw ya ke jing kemen ke bakrau da ka boong ba kene ke jing job kamkut tang ha ke jing job jong gi kana school Henry kalawan ra ya ke nam ke borom ya ke senong nongpo bat kam kerpang ya ke raj nongpo. Kawan kau kan ayu ibu lay, ya kau akan negasi ni lawan ilmu langkumnya, berkong juga ayu, boleh buat kita pikai, namun tak kecingki, berkacing, berkacing juga boleh kadangnya, berkong juga ya anti, deh nanti ni event on hari kasih ada orang ayu, semoga berkaburan visi abara, namun tak kecing pajung piana, terang kan ni boleh cuba. But ilayo distinction South League subject kata English khasi science but health education South League subject di population wa sobha bangkok yang itu ilayo kimeba dan sumber lang hantu itu homo begini sekhmat itu yusin teman. Filmra burong lakun no andre ihang future ko jopi filmra show yang tak burong ha di long success ha ga journey ko jopi ati anti ko jopi oi nane school filmra sangot ade hadin kade uwe poiswe la ka jong bantang mo ko bantang ni kelma siam ba ka no no ti ko bidon ha future life ko jopi ba filmong kita ko sukses mo pinom kan mau ka program iwan na lawing ko punta inom plate Unawan no player mo ya kan school ya kan ingkai di baro ingin ikan mau kata menburuk lagi tengi ai di player baro ki students mo update kan isanu di baro nalian no right ba lembaga sindon no jompi telah pulong ya ka SMC by school berkuai bagi nang la banyak smart ya nih sakri ka jomi ya kikmi paru wadang tu mensim wala kalau school ka berit school kemudian sibuk di jinduna kemelakiran nesmat harga nilai kepala ban penbiangi kita kejengkam kumi kena school oh ya kejengyo jingkot ya saya kejengkam kumi kue school namla dan nak kita kumi kena school nilai kepala pemberian yang kejengkam wajopi ingkremen sekian lembaga kersan wajopi lembaga kersan ino ingkai lembaga kersan lang citri lang makarai kumi like lagi mau bersiu ka sponsoring body karai ino ingkai bagi kami kepal bahi pasal kini lang lightly mau bersew teman kersan ya kini students buron pada school dan alia kan jongarat ngai kublai pokriang ya baru kini ingkai tapi nangla ni tristom boleh nak berkumpul do alo yung sem kajompi
kumju yang ikmi kifa don kat hne kumju yang kita sangut berbaro di students ki badon lang hagane si ga benta kajing no senyang ga jompi saka imlang taklang saka longi long sem ni nang ya kimi nanti nagoi por saka wei pak kapor ngomdon sibun kentil sarsin ngai graduate ekring sangut ya kajing job di po juti sana ga thong jong kajing job pinala yo ya kita jing job hadil di kibasakmat jongga jingir ngajompi kublai sibun ini kai kublai sibun ya ikom istila bunjuk ya borok kinang ki mik pardon karne bunjuk borok ikna school ta resmi ke school kala penbek ban ai burom iki ni kesan mu ikna ki belawan ra itu burom ke school kumba chairman ilamai phang ne ngade SMC member balarim kam na borok khoy bat kani ke school ni ha ka basbang ni syam jinge sibun sisa na kata ibun ki jinge namar ba kumba bila tip kani ke school hang ne kade ki khna ki bawan hang ne kade ki babun hi ki dei na ki long yeng ki ba ki buduna ka yo ka kot bat makan mau ha ka por ka bani sim lengkong bat kani ya kani ke school ni don pisatan lai spat ka hakari kot ke school jong mo henry da ka jinge tri sitom jong inong hikai bat ki member jong ka MC milala ban penrung ya ka saka SSA bat kunta kalayat tumo kalayat bun stem adu dari klikman bat nang taru hakisne di bamen suaru ki kena kila don ki ba apiar matrik kila yang pas don ki snem ki ba ni pas baro ada matau snem ni sontenat ni aimu yo belum baju kini kisan mu ki kena milala ban yo ke result ke baha kan school ke jongi bat ba fila tip fila yo smolu nang chairman bala batai ba armut ki kena ki ba pas baha mir ki de ki ba bawan naki kuban mo ki don ha ka children's home ka berpik ki yin sweat ki bala bu de sorkar re kiniru kila tresitom na next camp ba kila tresitom kila bomu e kino penyaj joga children's home but kila ngangitu ba kila shania yo ble na kata kadau kila yo ya uso babha but kidon ru armut kini ki kena niru ki ba mdei ba sahing le jong re kiniru kila pas but baro kini sanut kila wanra ya kaburom joga school te hamni kidon ru ki kimi ki kpa tena semua orang kerpat ipi kimi kepamo ki badon di pun jupi hang ni mentau snem ki ba shong class 10 next camp ba lengba ka jingi kai ka bikiyo na kinong hikai hang ni ai ki hikai ki trisitom ki kwa ban bagi kun ki tri jupi kin pas tena kerpat ki kimi ki kepa kamtam jong ini ki kena class 10 ki banyal jong mentau snem ba phiru phinya pe lem haying hasem bapinya budin le melagi jong ikun ki jong pi begini rekod bah kan bikin la banan raya uso jong jing job bat bakai jing im cuki kan long kalau we ke bapernai ni don sipun si sagi jenge ko mo ong mene ki no hikai ru ki babli teng teng ha ki snem ki baben swa mo san panai ru yo tulok henrei da ka jinga sutu jumut lang bat ke MC ni nang ai ki no hikai bikin yo ban tik kau yin mo te nang ta ki don ki kena school hang ki bawan kumbangila tip hi ki babuni na ki kena school hang ki de ki bawan na ki long yin ki batu I kubile congratulations ini ki students ki bala pass bha ka secondary school living certificate te ngayen hande kuni kardian leni nong sumar jongi sildaman suting ba i melinda mensong ki badai ki kena ki basyong basa ho ke jingpe jingkmi jongga office jongga children's home ke badan haine ho saja Rifai district tena kadang jongga office jongi pen pau ka jing snyomo ke background ka jing hublei ye piba ro ki no hikai ba pila ai kita ki jing hikai ki ba kensai na ka benta jing ki kena jingi par hadi be kilala ban posh ne ka thong jongga jing job tiền nhìn đây đi ban ai phi rei ni ket bok ni ket ruang ye phi inong hikai baro i we by way ba pinyo ya kamet ka phat ka ba kwat ka kia pinang la ban ai shu ka jing shakri ka ba kham ha shu nang ni shakman haka liang ka pulir ko puthi
kenang ba kani ke school kan ten shine bat kan pernah hagi sinem ki batang wan bat kan la ban penni shushu ikna ki bakan san ko kani ke school ini suatu ba I selda ba emailin ru kinang hap ban teng dia ha jing kule ga jingking ti ni karpan EP ba pin siu pa ba pin bu le me ti ha jing du ba ga jingpi bagi nang la ban trish tom shushu nang ni shakmat kenang bi la ban yo ban kayo so jing ga jing trish tom Adin kasau snem ni yo so ban kek. Bangin doi ki batpit ban hikai re ki babun gila ki jingduna ba ki bakhanglat ingi mo ka school ka badang danglung nang ta ki khna ki bangiyo in the day bawan na kalong yung sang pit babyang ke badon ka follow up hayeng kat ka ga bangila ni ai bi school tang na school hi ka feedback dan na yen ta daw ni khlam la bun na pen jol ki la se ki bawan na ke ba supas tang na ki school step tek sem jik bhaya ki ban wan hagi kardan ki ba sakmat ki pas dan muslim bagi 100% ro tang bagi khem yo kai kata result ka bagi community dan re minta ka de ka sin ka bagi kong ka bagi yo bagi pau bunni ngangit bagi SMC barim jongi kum I let banabas marai mo la se la lai I bela 100 ga thong ga jong I ha ka pas dang do kis dang tang ga LP ba UP re ha bagi mut ban upgrade ka secondary sibun ba gi jing ni ai man ten re han kat kita gi jing mata ka sen ni lawan ha ga kerdan ga job ka jing job jong pi gi kena kalong ga jing job jong I gi jing job jong I ki bi pa jong pi ro kuble sibun ni pi bra sangun pila pelaj yang ni lah pelong ini kum ni kum mengilong iyo enam ke borong de na kalian jongi boro andre gede jing trai hitam jong pi boleh lo ku pi ada dekat pi te sakwe ngaku ban ong na bata Sulaiman nang trai hitam mapi gede kena ke bang lai kai na tang kelas 9 ayo kelas 9 bagas 10 bal ngati bah la don ni am ga chief minister impact na benda jong pi kam don problem ini da pio na pio ga doro you will come up with flying colors I know na hikaya pi tengah tibha denam te kakam ya rap ju kata ga impact bagi don kata kai book bal lunch na benda jong pi ngai ba kata kam de ga ba long negative kadi positive ni ndai la kam don ro tinwan be sakman tigiwai wi kena ro ngai ba ni pi ba interest tom nang ne sakman Kawai ka thoughts ng kwa ban ay nam ta jong pi kung baong ka Maria Saraboba everything come at a price. Claim treasure-tom kamut pin namyo ay tang ka jing treasure-tom ka ban pelong ye pi ba fin poi shagi diar lum jong kanam. Nang treasure-tom nang ye keu ya barok sangut. Ay kubleiru igi barano hikai ibala ya ay ga ketiga man haki yang baru agapor bangi sedang ngitip ba kasalabas ka change hagapor jompi ni mak sipun hagi jinge ndon kai book hayo dinam ni haban ya trelang bat paro ge no hikai secondary bat khamtam bangin china gi notes ke bathmai ni habanda bat ban haban de kasalabas bat ban china ka notes jompi kata rong ayu ay kublei kiru bagi trelang ki ay ga ketiga man jomki gi peni ga mesim bagi kwa ban tiu si ay ka school wala niyo itlok ni balik bah re ni ay gi chikri ga balong 100% dengan naman dang ni kena di ba dangdon school krimde bantu gentleman gi babun gi wan gi school kin ong ba school na miwel jungi gadang rit polat mano ban school hamte school ga balong kum gadas bin nde gadas bin ngong ipi kum ong apor sport ru pin long kum iwe klur bathaba sahit ne ngasit ne pila bani galu tali ki klur if you are one of them the piditang way ro abyan ya Dena, kalau pindai bantu gentleman ni don sipun kino hikai basta di belak pengenciu pi, kapukong san gade gajing tray hitam bagajing minat jompi. Pidang day bani minat nang nesuk mat banyo nam yo burong lingkong elade ya kayin kasem jompi, hadiah ne school bagi no hikai. Kawai ngapu aban ong pi ga thoughts na mata jompi bade. There's no substitution for hard work on the ketin start. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai